Ni siku ya Jumanne katika juma la 8 na ni katika mwendelezo wa kujifunza lesoni bobea andikoni. Na siku hii ya leo tupo katika kipengele cha chungua au chunguza. Kabla kuendelea mbele zaidi, tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye juu mbinguni, tunajinyenyekeza miguuni pako siku hii ya leo ili tukapate kusikiliza kutoka kwako. Kubali kutusikilizisha na Roho wako ajue kufundisha, aendelee kufundisha zaidi na zaidi. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina. Aya zifuatazo zinaangaziaje tabia za Yesu za ibada na jinsi tunavyoweza kuziiga? Mathayo 14 fungu la 13 na 23, Luka 4 fungu la 42, Luka 5 fungu la 16, Ayubu 1 fungu la 5, Zaburi 5 fungu la 3, Zaburi 59 fungu la 16, Zaburi 119 fungu la 147, Isaya 50 fungu la 4, Habakuki 2 fungu la 1. Ni aya au ahadi gani zingine zinazokuja akilini kuhusiana na Marko 1 fungu la 35 hadi 39? Jambo la kufanya: pitia upya aya uliyokariri kutoka kitabu cha Marko sura ya 1. Bwana kubariki na uwe na tafakari njema.